Assalamu alaikum кадырман кыргызстандыктар, жалпы Ылдам кабар каналынын катталуучулары, жалпы көрүүчүлөрү. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Кезек поддержка еш каналдарына кезек келип калдым. Мына мен поддержкадан баштайынчы. Көрүп атасыздарбы? Өтө жакшы экен, жагып калды мага. Параларын көрдүңүздөр. Салондор ачайын. Поддержканы көрүңүздөр. Şu поддержкадан баштаган ешкаларга өтөйлү. 315 миң пробеги менен экен туугандар. Баасын канча деп дедиңиз ака? 280 миң экен. Объем 2. Мына. Көрүңүздөр туугандар шуну. 280 миң сом. Эми мына ешканы көрүңүздөр. Бул көгүш түстө. Mercedes ешка унасы жакшы болду экен. Жылтырап турат. Бул мына лакаман экен. Канча суралса ака буга? 450 миң сом экен. Караңыздар. Таза ешка экен. Краска родной дедиңиз ака? Мына чийлгендеринен бери көрүнүп атасыздар мына. Өзүнүкү экен. Аягына чейин көрүп туруңуздар, азыр толук маалымат беребиз. 95-жылы чыган объем 2.2. 55 мен 85 95 08 туганда. Стеналарга мындай пленкалар кийгизилиптир. Салондорго да таптаза экен. Чынында. Рулдарды караңыздар. Пробег 349 миң. Коробка автомат механика экен тугандар. Деревянный, бар жол жайында сынган эмес, тапланган эмес. Поликтеринен бери 124 мына. Ака бул кайерде жүргөн ешка унасы? Ешка кайерде жүргөн ошондо? Бишкекте. Бишкекте жүргөн ешка экен, а? Ошондой. Базар канча кылды ака 450дөн? Ошо канча? 380 кылды бербедиңизби? Канча бүтүп калат экен мындай? Жакындаштырып айтпаңызчы. Тоголок бүтөбү же 380дер бүтүп калат? Аз бербеген сынага бересиз кайда? 380ге бересиз ака, а? 380 миңге берем дейт. Өткөндө жакшы сураган экен эле да. Өтө жакшы. Өткөндө жакшы сураган экен эле 380 миңге. Кайра берем дейт, бербеген сынама. Өз билесиздер, базарда биринчи бааны жакшы сурайт. Болду ака. Бир нерсе деп коюң эми. Болду ака. Түшөбүз. Биздин подписчиктер экенсиздер да, болду ака. Түшөбүз. Мына ушундай. Mercedes 124 ешка. Ака канча сурап атасыз буга? 320 миң сом. Телефон номерлары 51 менен 87 78 06. Объем 2.2 94-жылы чыгарылган. Дискаларды караңыздар. Титан дискаларда кара түстө. Ака базар канча кылды буга? Канча сурашты? Бербедиңиз? 270 сураптыр. Бүтө турган суммасы канча болду ака? 320дан кичине түшүп беребиз. Кожный салон, коробка автомат, пробеги 475 миң. Көрүп атасыздар, салондор жайында экен. Бар жогу. Ылдам кабар ака. Жактуу ешка болду. Бизге да насип болсун. Мына ушундай. Мына туугандар салондору. Дагы бир жолу көрсүн. 400 канчана күн тийип атат? 475 миң көрдүңүздөр, пробегин. Рулду көрдүңүздөр. Байланыша бересиздер. Бааны уктуңуздар, номерларга чаласыздар, тез арада дал ушул ешканы багылып аласыздар. Туугандар, мына Мерс ешка 425ке сатылыптыр. 425 болдубу? Жылы канча эле бунун? 95. 95, объем канча? 2.2. 2.2. Пробег 222 миң экен. Салондар көрүңүздөр, бар жогу жайында ешка экен эле. Насип кылсын ака. Насип кылсын алышты. Шарт тартып алдым. Мына ушинтип сатылып атат. Ошун аймагында экен, 63 теңге. Сатылды.
$425'e satып aldım. Kettat. Mına Biyeshka onası dağı satılıp ketdi tuğanlar. Maşinalara tüşe başladı tuğanlar. Yanavarlarga qarı boşum taştaydı. Sağ kılıp durunuzlar. Dağı bir mers Biyeshka onası tuğanlar. Ağız alıptır nаны. Qayra alıptır, qayra satı işiniz dağı mümkün deydi. Bunun жылы qancha aka? 89, 175 bin probek. Объем qancha aka bu? Так, объем sırayla. Объем qancha aka? 2-3 ekan. Taza. Qanchaga tushdi şovusunu qancha qo'shib berasiz aka bunday? 250 boluş. Boluş 250 ha? Yaxshi. Boluş 250 berasiz. Mana. Arkadaşlar tamamlar. Boluş 250 ming so'm. Ko'ringizlar, alıp tur qayra satı işiniz daha mümkün değil. Mana shunday yaxshi oldi. Biyeshka. Salondor. Taza gene arasında жылтырайды, жайында. Пробег 470. Ha, 175 mi kent onda? 175 mi pробег? Görüngüzler bunu. Telefon numaraları aytın mı? 770 0770 70 0185. 70 0185 деген номерларға байланышып бересіздер, тез арада çalıp dalışılуunаны аласыздар. Қызыққандар. Mercedes Ешка 94-жылы шығарған, объем 2 екен. Бағасы қанша екен мұның? 250 мың, 700 мен 0868 98 деген номерларға байланышасыздар. Күміш түсті, дауышыл жалқылдаған Mercedes Ешка унасын көріңіздер тұғандар. Дизель ба? Бензин ба? Bozor qancha so'radi? Qancha berib edinglar? 205 mingga. 205 mingga so'rabdir. Qancha qo'shib o'shiga? 5 o'nga bitadi da qo'shib. Bo'ladi. Mana shunday. Probek qancha yurgan? 606 ming, ha? Tarqo mexanika. Мерс Ешка. Так. Çıkarılgan жылы 95 кен туғандар. 3 объем, басы 300 мың сом. 702 менен 82, 34, қанша 77 кен аяғы. Nima dizel mi bu? Bilmedim o. Tartolayla biz. Eski mi sizler mes be? Mına şunday. 95 eken. Salonda açık. Коробка автомат. Mına şunday. Bilmedim aka. İyisi yok eken. Mers 124 Biyeshka tuğanlar. 93 yıl çıkarılgan. 0553 men 22 15 21 номерлары. Объем 2 кен. Ешка olup жасалып тұр туғандарына. Ақан қысын қараңыздар. Şimdi Ешка öken, Biyeshka öken. Biyeshka кен mi? Yok. Çağ öken ha? 200 қанша dediniz? 280. 280 ha? 280 min som кен туғандар. Сұрай бересіздер. Каплок басы. Түшет. Кеме болот. Mercedes 124 Ешка. Çıkarılgan жыл 95 жыл çıkarılgan. Объем 2 кен. Күміш түсті көріп атастар. Номерларды да көріп атастар. 124 деп тұрады.
0556 00 07 09 gaz benzin ekan. Bağısı qancha ekan aka? 250 bin so'm. Dağı bir Mercedes 124 Yeshka unası. Çıkarılgan yılı qancha aka bul? 93 ekan. Biom 22. Telefon numaralar 76 men 19 79 79. Diskanı gördünüzler, diskanı tuğanlar. Молодежный ғой Yeshka. Qarаңыздар. Mana shunday. Tak, бағасы qancha ekan bunun? 450 ming so'm so'rayaptir. Salonlar joyinda ekan, probeg 378 ming, коробка avtomat. Bozor qancha so'radi aka buga? Pazar 380 so'radi berganimda. 380 so'radi, berganingiz yo'q, ha? To'liq bitib qoladi aka 400 liraga. Naq bo'lsa bitadi. Naq bo'lsa bitadi, yaxshi. Mana shunday to'g'onlar. Mercedes Yeshka. Xorozu aka, xorozu. Gördüğünüzler to'g'onlar. Görüşümüzler tez arada. Paylaşınızlar.